Maya pa oras kabalit. Kayang daming mabilog o pwersa ng GNN TV44, mabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin ipurang balitang may kalap ngayon Webis, August 7, 2025. Kaya ko po'y Beniginto at iti in News Force, Pampanga. Mas matigik yakanuing Spelapco, king pamagpatupad kampanya laban king power electricity theft, ay nireport ng Patricia Mamao. Mas pepasik na nga ning San Fernando Electric Light and Power Company Spelapco ing kampanya laban king electricity theft kayag naning babala ning mas matigi ka pa magpatupad ning batas at mas mabayad a parusa kareng lalabag. Agpang kang Attorney Cathy Diaz, spokesperson at legal counsel ning kumpanya, mademanda nino maning marakapag gagalo o magtamper metro. Pilang insidente ning metokal nung nukarin, didinan lang resistor, reng metro bang bumagaling durot at siya king gustong babayaran. King aliwang kaso, tinggal la pa reng selyo ning Spelapco at ning Energy Regulatory Commission o ERC. Ing power theft, pamaglabagya king Republic Act No. 7832 o Anti-Electricity and Electric Lines Materials Pilferage Act of 1994. Makasulat keti, ing parusang pangasukul anam hanggang 12 banwa at king pilang kaso malyaring mabot king 20 years. At inya namang katumbas iting penalty 20,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Babala ng Diaz, kawani king pamanako, delikado yan naman iti. Amuyutan ning Spelapco ay publiko na isumbong ing nanumang insidente ning illegal connection at meter tampering. Ing electricity pilferage, ing manimunang sangkaning system loss, ing pamyaliwan ng kuryenteng dadake at babayad dareng consumer. Mamabot iting 6% hanggang 13% ng kabilugang konsumo. Didikdik ng Spelapco na ela makipag-areglo kiluwal ng korte at ipatupad ka ing zero tolerance policy lakwas na yung paulit-ulit apamaglabag. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Manglakwas pasiklanganing seguridad dareng magaral king San Fernando, mag-deploy lareng barangay tanod, iba't kareng barangay mismo, ay ni-report. Peparalang barangay tanod kareng pampublikong eskwela reng miyayalo ang barangay king Siyudad San Fernando bilang pakibat king direktiba ning Department of the Interior and Local Government o DILG bang siguraduan ing kaligtasan dareng magaral kabangatin klase. Ing takbang iti, partine ning pamagpatupad king DILG Memorandum Circular No. 2024086 king pamagkipag-ugnayan king DILG CSFP Field Office. Kabilang kareng obligasyon dareng tanod ing pamagmando ning trapiko, pamagpatrolya king lele ning eskwela at pamagmonitor kareng insidenteng atin kaugnayan king seguridad. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, Suswili. Balaos ng patupad ng Angeles City LGU king pamanimuna ng Mayor John Lasatin ing pamagsakuro kareng anak at pamagpatupad king anti-mendicancy law ay ni-report ng Patricia Mamangon. Papasik na nga ning Angeles City Government ing karalang kampanya para king kaligtasan ning publiko kapamilatan ning mas aktibong rescue operations, pamagpatupad ning anti-mendicancy law at street clearing. Agpang king City Social Welfare and Development Office o CSWDO 23 individual ing asa koro king gewang operasyon nganing paruminggo kabilang na reng tracing menor de edad at apulong mga tuwa. Iba't kingamanwang bilang 7 ing may refer king kanlungan ng Kabataan Reformation Center para king karagdagang suporta at intervention. Kabang 16 naman ing dininan mumunang warning kaugne dareng ordinansa ning syudad. Ing operasyon partine ning piyabeng kimut ning CSWDO, Angeles City Tourist Information Visitors and Engagement o Active, Angeles City Police Office, Women and Children Protection Desk, Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office at Barangay Balibago BPATS. King utos ng Mayor Carmelo John Lazatin II, layon ning takbang ay tinga panatiling ligtas at masalese lareng pampublikong lugal at aprotektan lareng kayanakan laban king peligro king dalan at negatibong impluensya. Ako po,
Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balan, susunod. Atin pa mga paling balita, kin pa magbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Panibayong galaling tinggap na ni San Fernando LGU, iba't yaking DOH, huli ning mata sa blood donation rate, ay ni balita.
Bayong pamagkilala ing ginawa ding Department of Health para king syudad ning San Fernando. Ikuane ning San Fernando ing Sandugo Award kay ba't may kapagtalang 11.05% voluntary blood donation rate. Patunay ning matibeng suporta ning syudad king programang pangkabulasan. Ing Sandugo Award, babyeya kareng local government unit at organisasyong ating maragulayambag king pamanyulong ning voluntaryong pamamiyed daya bang asigurado ing usto at ligtas sa supply ning daya king bansa. Penny munande din na Mayor Vilma Caluag at Vice Mayor Aurelio Brands Gonzales ing inisyatiba kaya duangan ning City Health Office king pamanimunan ng Doktora Rowena Salas, reng barangay health workers, volunteers at aliwapang kasanmetong institusyon. Pepayabot nebang pasalamat ing City Government ning San Fernando kareng hanggang Fernandino blood donors amiyang pangdaya bilang simbolo ning malasakit at bayanihan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamang pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Ang pangking pag-asa ating low pressure area kilob ng Philippine Area of Responsibility at yuking dayong 390 kilometers east of Kasiguran, Quezon. Malati mo yung tsansa na niting maging metong bagyo, makanyan man, pagdalaya pamuring pamanuran king Maragula parte ng Luzon. Samantala, atin pang metong low pressure area ing monitor ng pag-asa king luwal ng Philippine Area of Responsibility at yuking dayong 2,815 kilometers east of Northern Luzon. Alaya pa naman direktang epektivity king bansa, king bandang Visayas at Mindanao, ing southwest monsoon yang mamapekto at magpauran king may sabing lugar. Kabalen maging parti ka king pamagbalita keti King News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayong lugar, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post karing kaming social media account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. I'll ben nyo lang ining webis, Rene Calapa Istorya, Ketiking Probinsya. Yako po Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, Igbalen, susunod.